أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نكاكري مسلمي نغينا بي توفان كياما نغي تلمتيغي أو إن شاء الله وما ولا قديرا ألو وندرغ أربارا كيا نغمّا ونغا القرآن ننفسر فيه إن شاء الله وما لوني خسبيما wonga alaga dina mali wonga mismiya mali wombar wommarigi subhanahu wa ta'ala makandi wonsisma simma aga jihadi khilqunna alaga wala sawabama alaga findi wombe batina kan tongohi alai wonna suratul baqara ne hanya kosi ومتو آية ونافلما والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ونغا رجي سبحانه وتعالى مسلمي أوما قرن في planification ننا مسلمي دينه ka planification di ramin fe kui anun dinge ka fatima labu fe kui anun di ka sembe sotofi aga mara min yikui anga khinya yira baro margi makandi alga afahamu fi umma margi naga wal walidatu anaga dinge nekefindi dinga dira min yera yurdi'na auladahun ala naga igakata igadira min kinyera haulaini nyefirin kamilaini nakan kamaleri nyefirin kamalegira aga kinyefi aga dima nyefirin kamalegira kono marigi man naga yari liman ana kono meribe arada khana kan sawa an yutimma akhara kamali roda'ata aga dira min fira nyefirin kamalegi ونغا ومارجي سبحانه وتعالى نغا دينغا غدي رامي نيافيرين كماليغي كوي منفرا على نغا نماسين باسكي دينغا نا دي رامي نيافيرين كماليغي كوي دينغا غا سمبه سوتينا نكي فتيغا ما لابوي فانينا نكي علي منا di sama lingira dan nakan falama rahim nya firin alima nabar malabu wakati barafi na matang begbe keren afriyan de di nakan fang ramin fe kinyara benu nya firin abar sembe soto force barolo ayi anga kinyira alima benu akambera to khasa soto ler nakama atanya no mane na maso defa no mane na bambade parce que alima sembe barolai anara o mari ginare dingi hakata e khadira min nyefirin kamaleri kui kona naka khana khan sawa e khanye firin na kamali khana kham famu nyefirin na kamalgu ina khanye kirin soto khan mara ade kikesenni khan mara itan wa kwani e kha fere kenyama ala naka junubi muna nafanna fe muna fanna kono wonna kan singe falaki khali na kan yefirin naba fatima labmane di bari unde di tagi kuya na findi sente ara dingebe na findi sente anu yelen yanu sembe sotera di fambe di na kan na menfe
umbara marigi subhanahu wa ta'ala makandi alaka fahamu fi wumanga kirenge onaka isariye afindi magine birinna kalmara afindi ginera nakan beyin kay aka mai asa beyin ga aka mai nanaka anhawa aka dira min abe anoma fin denara awa gina nakan ka kama beyin ko na kame ka dinayi kalmara en general gina birin nakan fin dira mira albari ya mori ka dira min na halema wa ala al mawlud lahu ala naka ana mihma di sotok nakambe nanannaki di baba rizquhunna yigine hasgefira khali enun gine fatankne aka di na gine yira atanan lamma aka nyokosa dinge komma fa ba alima dinge fa walfi na be aka dira min fira haka sembe soto yigine hasgefina atanan gumma na wakati aka di kha mara min fira wa kiswatuhunna anama qidfi bil ma'ruf fanyi kenyama fanyi nakan lamma akaraba dingebe nakan lamma akadirami la nukallif nafsum ala nakammunira mandira bisma walindira bafira illa wus'aha fu ali anoma nakanna nanaki khasa vindi ginananna nakannun kame bar fatan ana kame ga dira min fi kame ga nyogo sa ko ahsge fira kame ga nyogo sa ko ma amakiri fira kono kame no ma kenya nakanna anaka tifi fanna amuno ma nakanna khanu muta vindi toujours gina bayen gara ana gonyine ifanga gine ka bar disu to wakati dinare e boyera fama don se fanyi diye labe awa togo di nyabe kamara sube di nyabe wakati di kiyana bakla nare awa alko e ka aboyera fama adama ya kenyama kono tora nakalla kui nanaki fedo kame ko fa muno manakanna la tudara walidatun bi waladiha umarigi subhanahu wa ta'ala nare anaka kame inaka dinge toro aka di ramin fe kui khali wolang nakamma inaka fi amukka maliri kan mare fa anaka sigira kan mare yamma fi alla naka inaka naraba wala mauludul lahu di sotoka kame nakam fambe nafan naka toro bi waladihi aka di khafira nanaki dinge fan tore do gagun amuno manakanna alla naka adi osise naka naraba wa ala alwaris ala naga ana mefamma nakam findi ke tongo mara nanak yidi tongo mara ke gasa findi khame kha khunya nan kan mara tara awa mislu dalika na dépense moli na nafamma fam fera yiginera unaga alkhawlan sawabema umarigi subhanahu wa ta'ala abara won ya mori na la halema awa dinge nakan kamera dira min fi khaybar fatan u hali musa fatangi konetan kamefa aka disu to wakati naga gafe fanyira babe nya fi dim mambar fala wumbe akamale khira kakini misilmi dinge na ira dira min nya fi alu na masen kana yalanyi na nakui di bari tagi ku yana nakui alima na famane umarigi subhanahu wa ta'ala awon ya morgana na kona mambara masen kana kansa no ikhafin dinara alaka afahamu fi umma alaka wallan sawabe man fa ina arada ala nage di babe anu dinge khawfirin na waqom fisalan di deba fira qiyera an taradin wa fi naka diyara finti minhuma e boro tagi nanaki diba benun dinge e naka diyara finti e boro tagi wa tashawurin e naka e boro rasumu di deba fima fala junaha ala naka junubi mana alayhima e firinyima na fekui unaga umbara alquran tu
misilmi lamma iqa alqur'ana kulun iqa kharan iqa fahamu mun sama alqur'ana nyoko saxe fe bidon kon alqur'ana museselu nanato ala na ma faratna fil kitab min shay anaka museselu adama ya kenya manakan lamma fala amuna fanya kalu adama ya be anaka funto abirin masin o marigi o madi de bafi ananan masin fi wombenaki nanan naki ginenun kame wulwa ma wakadi de ba kenyera abar kamali o lamma ne waifala o borra fahamu amu finna magere gara force mamu kilma kenya ki partinde kame naka ko ngai de ba ginana anaka o maluma yiki ke ganyo o yi wakati de ganyo ade ntamma dinara ntana kan wa ma de ba donc na de ba na ala na kadi o borra sumu mana wa matu wasu kuma kyana kai nanaki kawuna salang problem munana naki sembe mukil makame maka danga gina mabi kame vanna ka mayara afatu na gina fambara dinyen deba atamma kulon di deba la naka ala naka bi fu ya dokone e binin kamatu bur tagi e kala e buruma ala na kanaraba yini bi munanara e bur tagi ala qawla sawabama wa ina aradtum ala na kawuna sawafan an tastardi'u وغفينيتي بغبتيرا نقمار من يرباما أولادكم وقادير وبه فلا جناح جنوب من عليكم وما نفيف ما إذا سلمتم ما خبر لن فيما آتيتم ونقنصوم يدير مما بتيرا بالمعروف في فني كيما ننكي wolang fe na kamma sare kenyama aga nyoko sa duere ko akara mi wobe ala naka yunubi muna wo mana famma aw barlan fima wona kan suma yira akamala gira wattaqullaha wagahu ala yara wa'lamu wa khaqulu anna allaha ala khanangeya bima ta'malun wal yurabama woni yidembaye tagi woni yegine tagi basir alxamenge ya birin toxe nanan nakin o ngax kere muslimi alxamenge ya ñoxo saxi halu ma banki kuy fe yo xon xamenu gine ma sendi na xe dangma o xana la haladi o xana so xana mini banki kuy ala naxa birin kolon a birin toxe woga xubur yara woga xubur hakke yara wo doxo dox bur ya fanyira wo ñoxo sa o boro bawo nakan yora bama o borora abundura dox bore ma mema kono ala tan naka a birin kulun ama ñoxo sa ka birin wa ala ko wala sawabama wonna kilna mismi anaka faki tibeta famma wombe ala naka walladina anaka mexiyegu yutawaffawna nekisa ya sotoma minkum wayama tama sare nanaki esga algiyama ekeli dunia wayadaruna ifaluti azwajan ikhaginera ala naka yatarabbasna yigineka yatamakkankan ikhalu mislimi ya sari ya mori gante bi anfusihinna yatara 4 ashhurin ki kenani wa 10 khifu fangasa naki kenani farinana naki ki kenani khifu gine ne khifa kama bara la khraya e tamakkankan kanye gama kankanyi ki kenani khifu kono wonna kama kankanyi na gara do fi mara de sanyi tala emutema emugoroma emusese sokoma halali makafi na rafo mi nangi maka itamuse seraba maade misilmi ya naga yatamakkankan ni nagara eki yatamakkankan inun kamende woyan fi wakalan futi makal mara eka wali kubindiraba na periode ki na yatamakkankan ni na maka activité ndetayi ino manatan yusude simuna nara ha eka wakati eka kamali ala nanamma wombe ege yatamakkankan dine ka sariya ku shogu ku hanki kenani khifu ka kamali faida balagna ajalahunna ala nakha khali kamali nakati e khala yalira wumma rigi subhanahu wa ta'ala ya murti nakanna naki kenani khifu fala junaha alaykum
ala naka yunubi munawuma nanan naki yiginena fami na re ana kamera fami na re khamara ginema fima fi fa'alna nakhanna ba fi anfusihinna kelfe takanga fi bil ma'ruf naki fi fanyira yunubi munawuma hakikena na refu baranyo awa etwene makhiri manu simbi sakatu nananaki na to boy mutama awa ifaye yatadira to fanfefa alaku gbeta rafin almara ifanga awa nyere dindira ba fa khasan tungu ndira ba nakifa khasiga kha fami khabdi khanyere dindira ba ala na ga yunubi munawuma ina wutan na kan ganyo sa ku ane tamfamma fe fanyira ina kannaba ne la hale ku wallahu allah ta'ala bima ta'malun ala naka wal nakhanna bama khabir abirin kulun dugure yinara umma walima ga kire mismi alaka be faham fi umma wonnaka kanye umma rigi barakanye ya mori tikenani khifu singenu kanye no do mane nye kirin nan nara umma rigi subhanahu wa ta'ala to amatu nabara qoro alaka namasara nana aya bana ana fayi ayera tikenani khifu dine khanaraba makan kanyukui dine kha ko shogira wala junaha alaykum ala naka yunubi munawuma fima fi kui aratum wona kansa gine wa kankari bihi nanaki ila sumun fira min khitbatin nisa kilfira gine ka mara wayan gira nanaki fiancé ara wayan fi ana kanye ala nake yunubi munawuma nama wofindi makenen faye wofindi safaye kono asama ye di ara wayan madi umarigi subhanahu wa ta'ala afama wonkarandi nabil naya ama simfe ginebe ana kanye wakati na kay nwa mi kon kone wa ma kon keya na kama ala na ma findi ndi safaye ha khali kha akfa mu dondront ala na kay a simuna nara wutan kamima kone wayan mara di umarigi subhanahu wa ta'ala afama wonkarandi nara yakos au aknantum kamara ala na kay fi wona kan na gongi fi anfusikum ubonyema yigina gafira ala naga yunubi munawuma nafamma ina kan saye kan mara ina kan na ubonyema ala naga yunubi munawuma nafiqi alima allah ala kulun satohi annakum awtan satadhkurunahunna wafama ne naginera kulundi wona boye mafima walakin ala naka kono la tuwa'iduhunna wona kayigine laidide kena yikanye periode kuiler na kikena ne khifu kana munu yonsinde laidinde na kama bambang etan kamenu yigine tagi serwang bundura enaka a temen wa mane kanya ba e ka dogon talon wonde enaka me beta laidi de ka itanam fasiga be safa laba khay khairan tiba ka sa khairai babe ala ko kana mabambang bundura be na kanya ba ala naka la wona kana raba khawna rabba ubaramini ala ka dine ko shokoy kui wona ke laidi sorram bundura woka futi fi mabambang khakanye ga periode munlong ke ler na khamma alla na ko wona kan raba illa fu khawso wayam mi be awun tafla wona wo mari gi na ka wo we mi rakana ka fa fi na nam fande fu an taqulu wo ga masing yikanya gini be qawlan ma sinyira ma'rufa ma sinyina kamfan nanan naki ayara wayamma kenya filin ala naka aratum bih wana kan siye lokon de safafi naki wa wutoki
mal bekkirin naguru tudo bidon kirin weso sandai Allah ya boy ma fe kulun Allah na rase muna na fa yawan kana naki ba na fe fanga afana do ana ma wana wota mo ga kam sa faji tunna be khide abara faira donc alima afanga gli ibara wayen ne naki alima wayen na naki ifinde safi na yenek Allah na ga yunubi muna awura nama kananu mara be ma sem fanyi falabe ma sem fanyi mundo ina fa na ina ga teme halimu nusa moko te kulun be itoni be wallahi dogbore bir ni sidi akhnama ira kamata so kyana khay ni ga kama binya inshallah ali ko ka ala mira bol matan fala me ke fima awa na kan fama no sa di komma ali manana ki na fa ma sem fayina nam fala fe na ki mummi kama kono bonye do fi ala na ga kawusa mara wenyi tima o kam mara wenyi tina la hale nam kono banara amma bambamma kakanye ga period mali ke futifira wala ta'zimu ala na wona ka futifi ma bambam uqdatan nikahi futifi wenyi kama bambam wa kalama hatta wuma meti mana han yablugha alkitabu mara kamali khati wa ajaluhu waqtira naki kitabu wakati na kam falaka alquran dati na kam falaka yiki kenane khifu wona ka futi fi mabamba muku uqdatan nikahi inu nyigine fasakalinta ni femma afa la iyo problem yumuna hankanye ba itanara wabara mabamba naka ala naka namurabba ma hatta yablugha alkitabu hanli khati sebelira ajalahu alquran dati na kam falaka qali funa li teku o fa na kam falama o fa fala me wa sem fanyi tantim wa alamu ala na muslimi wa ka kulum anna allah alqa mengeya ya'lamu atanan kulun sutuma fi anfusikum nakanna wo bonyema yikanya gine khafima fahdaruhu kono wimeni de wo doydi wona ka tugan ala ka sariya ba khaya matandi ka wona ralang amunya gummera ga kire muslimi alkhawlan sawabama umma rigi subhanahu wa ta'ala muslimi ya sariyan dinan ya muslimi lamma na kan kulo ibori ga gine nan faga itara ka dembaya nan faga afalu kyoki afafinde ginayura umma rigi subhanahu wa ta'ala nare a ikhama meti ha wakati na kam falak o ba futi fi ma bambam fi kayamun bala nakala efatakli astaghfirullah itanun nakasatu findindi wal kubi kayama kaye kui khayna raba ibar findi yunu bitera atam fambara findi yunu bitera nanara umma rigi nakawumbe wonna katinama abadan fo wakati gali ga kiri muslimi alqa afham fi umma nanar umma dine umma kitabu na kankal alquran akulun fi muslimi yira afinde kana wajibira afinde kamema wajib afinde ginema wajib parce que kamu sariya moli kulun eni sariya moli na naralan isi yetato mana ina tantanyi kui ina gine tungu kayam mi kata amufindi khadim bara ba la bara haramima ba imara wayam mamuk fo yi wakata le khaira wayan ina kan dogo ina futi aba findi batil kawoni nyansa futi khirna wa kanya fanya mubaka na famba findi batil nandaki na futi barakana muslimiya sariya mutenga na futima ala ka faham fi ngakkirini muslima nanara ala na fahadharu aw ngaw menide aka sariyema wonnaka tugan nani yo wa'lamu wa khaqulu anna allaha alhamengaya ghafur khafar mengenara kunyi ben kan nim sega wali menaka yetragling halim boroko mengena mara adama dibe la junaha alaykum ala naga yunubi munawma mislimiye ida talaqtumun nisaa kawagine rabuluma ma lam tamassuhunna kono woni yigini wume fi raler nakamma
womu dinghira nanannaki fina kan khame anun gine tagi namun su inun yi gine tagi aw kan mara tafridu lahunna woma amasenkibe aka farida aka sadaqira nanannaki khame wane yi gine gon enun gine mu lugu yire kire nanannaka mu gine kulong ginera amam ma falaka ginebe anaka ni fin nyinan fi mema ika sadaqira misala ma ka sadaqu khili falaka be amam mu gine kulong gine fanna futi fakana ne period nanannaki alu wonga masen afien sekne abara minitang meke bara kulong atanan wa ha ko kona yigine fe muso ke tagi amam ma falaka gine ba naka ni fim mayinanna ya kasabi nanna amu 1 million falaka amu 2 million falaka amu tonde falaka gine be anaka ni fim mayinanna futi fa wa kana fi na kui amu gine kolongi amam mu gine ka sadaqu khilifa laqabe umarigi subhanahu wa ta'ala naka kayfa wa kama yiginera finden demuna kama kunna wakati tekura anakan na bama yiginebe bama kulonga ginera amam ma ka sadaqu khilifa laqabe kona kafa sa beyima dine nake umarigi subhanahu wa ta'ala nake wa mat'uhunna ay kame lamma akay gine boyra fama akar dakamu ala almusi' ala naka yi dakamu fekui ana mekma yirwana nakan yira fere na yi qadaruhu akanu ya kasabira anakan fi mai ginema atubata mara futi anumbara akwira minnu wa ala almuqtar ana mege famma fere muna nakan yira yiruwe mu dangeke qadaruhu nafan kanu ya kasabira anakan fi mai ginema mata'an ala naka dakamu inannaki sofera yigineyi bil ma'ruf fi fangira haqqan ala naka tekunannaki ala al muttaqin ala naka haqqan tekunannaki ala al muhsinin mega fangima ngakire misilmi ala ka fahamu fi wum na wonna sariya betene misilmi ya sariya na kan falak gine kamewa na kan komma futira abara mini meke bara kulu kono gine fimma na kanna sadaku na kanna ama falak gine be ni fimma nanna na khilmu falaka be amma mu gine kulun ka ginera kona to bara hunyira minama birim bara kulun kauna wa kanafe ala naka fwa khadi gine boyra fannama bayna wa gine gonya kana kan tofan la hale fan birim bara kule wa ma gon wosi han wakati dinde meriye man fame e bara bilen na fora alima ibara kunna ya huinan khirara naki meriya mana fa utan yigi na fanyi amma to afire araya bu khanmara agbangbala ina to te pe utan yi me khira mu jama fende nan naki mai vale na ka yuge mu fan khanmara en tout cas birin aka calcul la ba na fe kui na fe kana mo jama ala na ka na boye mina be fuira aboyra fannama kha dakamu ine berera al khawungi wala khadi fahamu wa idha talaqtumuhunna ala naka khawginira buluma min qabl bimanu an tamassuhunna benu wakalu yire kirin masana kambe nananaki wakarakafu al ijma' fi nakan kamenu gine tagi nakalu tagi ala naka khawginira buluma kono benu wakira bulu womu dira mara kafu kenyama emu gine kulun ginera waqad alana kon non dinara farattum ubarna afalibe ubara rafarla ya lahunna na ginebe faridatan farlayandira nanannaka ka sadaqira ubara ka sadaqi khilfal ade emu akulun mara kafira kona ibara ka sadaqi tan khilfal ade
ena kan nyinam fi mema ni fin nyinam fi mema na fi manema 1 million ga sadaqura na fi manema 2 million ga sadaqura ibar sadaqu tankil falabe ko nema kulong ginera bundangi kinaga ima kulong ginera imu sadaqu khilfa lagabe khiwa me fara natan nakan ni kene inanam fi mama yitang ibar waron ibara ga sadaqu khilfa labe kono imu akulong ginera ala naga khali ina sawame fi nafanna musera bama ali managine na wakati fa nisfu ma setagi faratum ina kan khilfa labe ina nan suma ayira illa fu an yaafuna fu alide yigine nare anaga aden kan bardinye ba imun kulong ginera ena kan khilfa lakambe na khili namere fendin de muso ko wontagi ya ko sin tambardiye aw ya'fu alladhi kan mara mehidiye biyadihi ana nakan konye uqdatun nikahi yifuti fi hamilira wonare awa lonle nde nare uqdatun nikah ka digine ka wali imma baba kan mara futi fin nakanna nde na funa dinye nanaki gine dinye na fandiya na adi semara khil nam falabe ayam kana kambar dinye kamar nde na uqdatun biyadihi uqdatun nikah kamara khame dinye c'est-à-dire khame na wa ki gine ron na dinye adiya musema cela veut dire ka abarno falabe na 1 million nan so mai nan nak 1 million tagi 250,000 lamma kana nan so gine yi babara khil falabe kuna ma kulonge ala naka ka gine ya fa naka semara ba imun kulonge ala naka se munana kan mara akabile di kan mara biyadi uqdatun nikah ba futi kana fina kamenan yi ala na kan mara kamediye aka sadako dongo mana ana he ndam fanyam fi say 250,000 be d'accord se gine khabirin tongo nanan nake aw ya'fu alladhi biyadi uqdatun nikah nalla hala firinara imma kamediye aka dongo mana ka tongo mara fima kan mara famille dien enaka adi mota muama no ba imu akulon ko gine khara onare awa anana la hala firina ma dien fira alaka faham fuma wa anta afu ala nare khawdien aqrabu littaqwa dien bara falabe la hala firma khaqine dien amara sugu afabe khakame fan dien amara sugu onaka nafarabe ala naka woyan dien fi diyena makore ala yara gahwira alqa faham shuma ngakire muslimiye wala tansawul fadla ala naka wonaka nemu gine anun kame wonaka nemu de fisamantiyara bainakum nakanna wotagi fisamantiya na hannati nanan nagi iwayi gine kon wakati naka afan naka way gomma alima iwayi gine kon ewayi gine ko maler na ga fanna ko way ko ma awa na wakati fi samantian na wotagi nan naki ma sem fangi dina pla die yela ma ubur tagi al na wona ka namunima inna allaha laqa mengaya bima ta'malun wal nakam bin nabama basir ala naka abirin to ga kire muslimi ala ka faham fi umma rigi subhanahu wa ta'ala abara sariye sa muslimi be gadine sariye ene gadimba ye longori na gine khafi muslimi sariye fo ga fenta makifani etan na kan findi muslimira ala ka faham fi umma ونغي حافظوا ومارجي سبحانه وتعالى نغي أو نغو نغسا على صلواتي ومفل سلسولي غمة حافظوا ومارا كانتي ربا على الصلوات فل سلسولي غمة وخارا كانتا أقرانيرا وخارا كانتا أفلينيرا وخارا كانتا atigitira ukhara kanta akhala hala birina ma'al khushu' gahu fangalu salmeri sundumeki wona salma lerna gamma ala kha faham fi umma ga kire misme wo mari gina hawo ngawo nyosa falla salsuli go
والصلاة الوسطى أن سلي تجيتي سلي تجيتي لوني لي لانغاما لخنسرة ننكي لخنسرة نمفندي سلي تجيتي با سبق من سلفنا نيفرين نارك بكوه بورا fitiri fannin sahaf ne fan bakoy boro donc a tagitina la khansara nanna de fan naga salatul wusta ito subaga sali benin salfana khali ne tagi wusta na khammanni rinyo sa na khomma amma senyi kenyama amma to kenyama alko subaga balai na kana benin salfana khali wa qumu wuti lillah salide qanitina wuti ngengela وغاغي على يارا فإن خفتم على نغا أو نغا غاغو ونا جهادي سلفيرا فرجالا بوسلي ونا ونيرا مالير نغا أنك وسيغا موجيرا وغباتاخي والسغل سالير نادي وخسلي ونا ونيرا في سانيرا أو ركبانا قدمارا ونا بك سيفاري وخسل نليري فإذا أمنتم على نغا خوبوين نغسا فاذكروا الله وغال خليفينكم نوغتي كما قالوا نغا علمكم أو لو ركلون كيا نغا أخلف لفيرا ما لم تكونوا ومن اللغن تعلمون ولا خليف لفي كلون أو رقران غاركا نغا وقال خليف لنكيام والذين على نغمه نما يتوفون نخي تامسر منكم وتم مسلمي ياما ويذرون أزواجا نخي خانم يغلو ومنبر بلنجي السرية مما على نخي نم يغلو يقنبرا وصية ينغوينا يكي لأزواجهم إخاجي نيبه متاعا نغي دغامو إخا فغيرا إخا لنجرا إلى حول هنيا كيرين كمالي غير إخراج إمورا مينما نلنجرا ونكا ساريا سنجينا يكي على ينامبه أنا تونغونيا كيرين أنا فارا كي كناني خيفو فإن خرجنا على نكا خينا ساميني إكنا فلا جناح عليكم ينوب مناوما فيما فيك فعلنا إن خنبا في أنفسهن إتكان غافي من معروفي كل في فنما لأنك خيتان سميننا إكنا وتمير مني على نكا ينوب منانما كالمارا خيسا مني إخيخا أكتيفيتين دي سوكو مثال لا خسار متي دينارا غابالو فين على نكا سيمونا نرا والله على تعالى عزيز نمنجي نرا حكيم أتنان في بير مكيتري أسا كيام وللمطلقات على نغا أنا جنيبه نغيبته بني متاع على نغا أو دغاميرا بالمعروف في فنجرا حقا على نغا تكون نكي على المتقين على رجاويما نرى لوني لي ندي نغا جينرا بولوخي يو جينرا بولوخي خا إن خان كلون غبيمو نخان كلون بالو مفا خما كان ندي نخا أفندي أواجب نارا فويقا فين دفي ناما ندي نخا عادي مستحب نارا خالي إمام مارا لين نخا خال فتمون سو تقالو دنجي ساري نخا ندي نخا عادي مستحب نارا بوير فما أمو فين واجب خارا ونخا أوا كايا جيني مكين نخان أوا أراوين kalmara futi naka khiri na periode malihi lon lande naka abara findama haramura abadiya cela veut dire que atoy ginera wayan ou futi to khiri na futi bar finde batil abara kana futi bara khiri periode malihi kalmara futi fi bar mabam periode malihi lon lande naka na futi bar finde batil abara kana aha e bara galambutang khame nakan baragi gina futi khiri kanya ka period mali kan mari bar futi fi mabamba eska da kama beso na bar finda man haram abadiya nan ba ikhtalafu huna man tangalam bune taginde na kay abar finda ma haram ra abadiya de na ka adi
amu finde mama futi na hankiri na futi barakana fo kame man dinye hang gine kamara kamaliti edara na kam falaki ga kire misimi alaka afahamu fi wumma alaka wumma batu tongo onaga wumma wala khede inshallah toujours wumma na menina continue fi ala naka gina naka ben a kamera fi fanjira babe anaka tikuna naki ala almuttaqin ala yaragawima kadhalika ala naka nakine yubayyinu Allah lakum ala taala lenken maya manakine wuta mislimi be ayatihi aka kabano kuira khasarira la'allakum alakutan taqilun wa khakhili soto wa dinama wa dina fahamu wa dina kullu mislimi khaymi dina kullu ise se kulun dunya lonira khaymi mislimi ya kullu nya khasafari onamana na dina ndelokude alima na lonni fan ndelokude fuy khatin nanan ne khananan kulo mbara wo margi subhanahu wa ta'ala makandi ala khatu fan fahamu fi umma ne kay birim barafa e kay tulmati umma wala khadera ala ka birim fahamu ara ala ko malagine bo khira tanga ala ka lagine di lang ala ko won tanga fitinema ala ka boy safi umma ne kay na won yaratu umma tingam fi yibo khira nyere fima ala kay matingin ala ko won fam matinga ala kay gawo ala yara ala ko won fam gawo ala yara e tan ne kay nanatu anun ne kay fanna menge ya fembe ala kay buru fahamu ala kay nakatin lagine di ganimisa e nakawa ala kana faham fi umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.